Pozdrav svima, Stipe ovdje, a ovo je recenzija Microsoft Lumia 950. Lumia 950 možemo reći da je prvi i posljednji Microsoftov globalni flagship zajedno sa Lumiom 950 XL. Dolazi sa Snapdragonom 808, to je šesterojezgreni procesor koji kuca na 1,8 GHz, točnije dvije jezgre kucaju na 1,8, a 4 na 1,4 GHz. Ima 3 GB ugrađene radne memorije, 32 GB interne memorije, posjeduje 20 megapikselnu kameru s 3 LED bljeskalce i USB tip C te 3000 mAh veliku bateriju. Uređaj dolazi u crnoj i bijeloj varijanti, a nažalost svaka verzija, kao i Lumia 950 XL, ima problema s hardverom, točnije ova stražnja zadnja maska dobro nije priljubljena uz samo kućište uređaja, onda dolazi do ovog škripanja. Kako bi se riješio taj problem škripanja, potrebno je kupiti ili originalnu Mozo masku koja je designed for Microsoft Lumia ili neku običnu masku CB-a koja rješava taj problem. Poleđe na uređaju se skida relativno jednostavno. Ovdje je baterija. Ovamo dolazi micro SD kartica i nano SIM. U dual SIM verziji trebalo biti 2 SIM-a, vjerojatno jedan unutar do. Sad je već bolje. Palit ćemo uređaj. Standardno sa uređajove desne strane nema ništa. S lijeve strane nalaze se tipke, okidač za kameru, za zaključavanje i otključavanje te za pojačavanje glasnoće. Dolje se nalazi USB tip C utor. Gore imamo samo 3,5 mm utor za slušalce. Sustav koji koristi Lumia 950 je Windows 10 Mobile u verziji, sad ćemo ući, sustav o programu, dodatna informacija, u verziji 1.0586.420. To je posljednji dostupan službeni build. Inače, službeni Windows 10 Mobile OS ima nadogradnje svaki mjesec, svaki drugi utorak u mjesecu. Windows 10 Mobile na Lumia 950 ponaša se solidno. Nije zabilježeno ni jedno zamrzavanje zaslona. Par puta je zaslon malo zablesirao se i nije se otključavao iz prve. Ali to su više neki izolirani slučajevi, možda neki bug ili nekvalitetno spojen zaslon sa matičnom pločom. Znači, naručili smo kožnatu crvenu Mozo masku sa zlatnim okvirom. Ona uvelike popravlja dojam uređaja kod držanja. Ergonomija uređaja je super, izvrsna. Masa je dobro raspoređena. Uređaj fino leži u ruci. Teško će isklizati sa službenom maskom zbog toga što je ona ovako matirana, nije baš hrapava, ali nije ni glossy kako ili staklena kako ima na drugim uređajima. Definitivno ono što je najbolje kod ovog uređaja je njegova kamera. To je 20 megapikselna kamera sa Zeiss optikom, trostrukom bljeskalcom. Isto tako što je kod ove kamere super jeste sučelje. Jednostavno je napravljeno. Kod snimanja videa novitet je ova kornjača gore, to je slow motion videa. Kasnije se u galeriji ta videa mogu uređivati.
S time kad se odabere kornjača, odnosno slow motion, imaju i opcije za usporeno snimanje, što je slow motion, odabir najbolje sličice, ali i akcijsku sliku, što je poznato već sa Lumia 925. Slow motion se jednostavno primjenjuje. Odaberete gdje želite da bude usporeno. Možete odmah odrezati dijelove videa koji vam smetaju. I ako ste zadovoljni, spremite. Kamera radi odlične fotografije danju, tako i noću, a trostruka LED bljeskalica u tome definitivno pomaže. Lumia 950 podržava i snimanje živih fotografija, to je živih slika. A eto, vidjeli smo da je to od ove, to jest od prošle godine, preuzeo i Apple. Po pitanju otvaranja aplikacija, Lumia 950 otvara sistemske aplikacije i postavke relativno brzo, u rangu VP8.1 uređaja ili čak možda malo brže zbog jačeg hardvera, dok aplikacije treće strane, recimo poput Instagrama, se otvaraju onoliko dobro koliko ih izdavač zapravo napravi. Neke brže, neke sporije, ali sve u svemu osjetno je da je uređaj brži kod otvaranja svih aplikacija nego recimo kod Lumia 830. Kad smo kod aplikacija, za Windows 10 Mobile platformu još uvijek je problem nedostatak nekih aplikacija koje se nalaze na konkurentskim platformama. Tako fale neke poznate igre poput Clash of Clans, sada što je atraktivan Pokemon Go, a i Rovio je najavio kako odustaje od Windows 10 Mobile platforme, tako da nećemo dobivati nove nadogradnje za Angry Birds serijal. A od aplikacija nedostaje popularni Snapchat i neke lokalne aplikacije, aplikacije banaka, kladionica i sl. Tako ako kupujete uređaj s Windows 10 Mobile OS-om, preporučam da najprije otiđete na službene Microsoftove stranice i u trgovine pogledajte koje sve aplikacije imaju, koje nemaju. Sama trgovina radi dobro, s time da je na ovoj službenoj verziji .4.2.0 izbačene su neke značajke koje su bile na Windows Phone 8.1 OS, tako recimo ne dobivam obavijest kada se neke aplikacije instaliraju ili ne dograde, ali to je vraćeno sa Redstone 1 nadogradnjom, odnosno Anniversary nadogradnjom koja dolazi 2.8, znači za nekih 20 dana. Kvaliteta zvučnika, to je slušalica primarnoga za pozive, je odličan, dok je mikrofon dobar, samo dobar zbog toga što je zvučnik stvarno vrhunski. Prednja 5 megapikselna kamera je u redu, može snimati do Full HD rezolucije, a jedan od faktora razlikovanja ovog uređaja od ostalih jest skener šarenice, odnosno Windows Hello. On se postavlja tako da se najprije mora dodati PIN. A onda se postavi skener šarenice. Postavljanje je relativno jednostavno. Najprije se upiše PIN. Ako nosimo naočale, skinjemo naočale. I sada svaki put kad se zaslon probudi, telefon traži. Sad pitanje za koga je ovaj uređaj, odnosno kome bi preporučio kupovinu ovog uređaja. Ako ga usporedimo s Lumiom 950 XL, koju smo imali također na testiranju, između ta dva uređaja ja bih prije odabrao ovaj. Osim što je jeftiniji, kompaktniji je i ima procesor koji se manje zagrijava i nema neki pokusni hardware kao što je tekuće hlađenje kojeg ima Lumia 950 XL. Sve ostale značajke su više manje iste, ista količina radne memorije, ugrađene memorije, senzor šarenice, ista kamera, zaslon iste rezolucije, samo je manji.
ako ste na Androidu i iOS-u, najprije dobro provjerite u vezi aplikacija, što vam treba, što vam ne treba. I onda za 2800 kuna, za koliko se uređaj trenutno može kupiti, solidan je izbor ako ste fan Windows Phone platforme, to je Windows 10 Mobile platforme. Morate imati na umu da cijena uređaja će padati, zbog toga što je zapravo ovo posljednji flagship, skoro će trenutno ima oko 8 mjeseci, još malo pa će napuniti godinu dana. 2800 kuna je nekako realna cijena za ovaj uređaj, s time da treba uzeti u obzir da se strogo preporuča kupovina zamjenske maske zbog tvorničke greške u izradi. Ako ste korisnik Windows Phone 8.1 uređaja koji je službeno nadograđen na 10, onda bi preporučio da pričekate Anniversary Update koji će biti za 20 dana. Iako se uređaj nastavi ponašati solidno, odnosno dobro kako se do sada ponašao, onda možda bolje da pričekate još malo prije kupovine jer će cijena padati. Ako koristite uređaj koji nije službeno nadograđen na Windows Phone 10, to jest na Windows 10 Mobile, onda 2800 kuna je realna cijena za Lumia 950. Ali isto tako bilo bi najbolje da se pričeka Anniversary nadogradnja i da se vidi zapravo kako će se uređaj nakon toga ponašati i što će sve biti promijenjeno. Treba imati na umu da ovaj uređaj za razliku od konkurencije će imati vjerojatno najmanje 2 godine softverske podrške, dobivat će mjesečne nadogradnje što nijedan uređaj konkurencije nema. Već evo 8 mjeseci Lumia 950 redovito prima mjesečna ažuriranja. Možemo reći da ovo zadnje ažuriranje, točka 4.2.0, doista je stabilno, uređaj dobro radi, baterija je dobra, nije baš kao na Windows Phone 8.1 uređajima, malo je veća potrošnja, ali izdržat će cijeli dan korištenja, to jest negdje 12 sati intenzivnog korištenja do 20 sati uz malo racionalnije korištenje. U svakom slučaju riječ je o solidnom flagshipu čije se hardverske manje zapravo sve ispravljaju kupovnom zamjenske maske. To je investicija od nekih 200 do 300 kuna za Mozo masku, puno jeftinije ako se kupi neka maska nekog trećeg proizvođača. Znači da sumiramo, ono što izdrže Lumia 950 od konkurencije je skener šarenice, što je pozitivno, redovita mjesečna softverska ažuriranja, također pozitivno, odlična kamera, vjerojatno najbolja na tržištu, što je izrazito pozitivno, dobar zaslon, prosječna baterija, posjeduje glance i double tap, a negativne stvari su znači taj hardverski problem kod originalne maske koji se može riješiti kupovnom nove maske. Uređaj se malo grije, nije sad pretjerano, ali osjetno je. Izrada i sa Mozo maskom, ovo nije pravi metal, već je mješavina metala i plastike, isto nije u razini flagshipa. I Windows 10 Mobile nedostaju neke popularne aplikacije, ali to će prosječni korisnik osjetiti, ali oni koji se informirao prije kupnje, zna što koristi, vjerojatno neće toliko osjetiti. I što je još prednost ovog uređaja je, znači Type-C je utor za punjenje, otprilike 30 minuta napuni se pola kapaciteta baterije, a prijenos između računala i uređaja s Type-C utorom je brzina prijenosa podataka je višestruko veća nego kod normalnog utora. Tako ako volite Windows 10 Mobile platformu, ako ste svjesni svih nedostataka i prednosti, Lumia 950 trenutno ima realnu cijenu od 2800 kuna. To je to.